آخری لمحس تائیں مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ یمن متعلق آمت آخری کلام وفادارس مددگارس بشستاس انتظارس مان وفادارس مددگارس بشستاس انتظارس مان سٹھا زیوٹ کلام تہد آخری کلام مگر ممکن مقصد کت ون پتم کت انور بوزو کنس کون منتظر روزو وصیت کرن ان پک عبدالغنی عبدالرشید باقی پتم کت انور بوزو کنس کون منتظر روزو درودہ بر نبی سوزو بشستاس انتظار اسمان درودہ بر نبی سوزو بشستاس انتظار اسمان آخری کلام اس کرمو مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ ات ست عقیدہ توحید بی درود بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ